Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Inugan iti dayto itor ko. Os, sakbay nga imayak iti ayan nyo. Talaga nagsagana akon, tapno adda back up plan ama ko na. Biliba ka talaga kan ka. Mapagnamnaman ka, Torko. Kung nagtumit ngamin kan ka, boss, saan kan to apuros ama pahay kanya? Nasayat no kasta. Nas ka na makasublita na lugar tayo. Ado tinaskan nga si kaso kajay. Matungkol, boss! Apaya kasta tiisan mo? Ha? Kaputag ba nagmanin ama at dagiti linibasan tayo iti tayo lugar, boss? Anyo ti kayat mo asawan? Awan to apulos, ti maduktalan da. May papan iti kinasya sino, tinanglikitar iti pagsirsirbiyan da. Talaga biliba kan ka, Torko. Agyaman ako kasta, boss. Ikarik nga ramidag jamin. Tapno agtultuloy, tinasaya at panagsiribik ka na kaya. Gusto ak day tangay baga. Hala, ti panagmanay humtin to na. Takayat ko ti agina na. Bayat ti panagbiyahe ta. Kinasarita nakmat ni Nana Helen, may papaniti naramid ka, Vanessa. Loretta, Adda punto ni Nana Helen, amamutan ni Manong Andrew. Iti kanito amadoktalan na tinaramid ta. Siguradong adda saan anasaya at nga aramidan na. Iso amawatak no apay akas jay tinaibaga ni Nana Helen. ngamno bilang laang, agbalatak matlaang ka ni Andrew ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No pinagaramidan na ta iti saan anasayaat, no bilang ta naaktuan na tangag suksukain, kayat asawan day ta, adda ti ilimlimod na. Ha? Kasta ti kayat na asawan day ta, saan ka di? Ngam, kasayaatan latamad ket di, adi na naamuan ti inaramid ta. Nanang, itay pa nagsusuyaab kayo. Apay na yung kay payaginan na. Awan apulos ti turog yung manipod iti kalman. Saan man anak ko? Nakaridel kak matbiit. Ngam, nanang, saan niyo omdas ti rumidaplang? Amuyo day ta. Alan nanang. Ipangagdak ko, mama. Tapno sa anak nagdandanag kada kayo. Alang arod, inakbiit iyin ang anak ko. Kasayaatan mo agawid kayo pailaan, nanang. Tapno makainan na kayo iti husto. Saan na bale? Tadaak mo dito ospital amang bambantay kinitatang. Saan anak ko? Saan ang ngagawin? Dito yak laang ospital. Anyat nagsasaritaan nyo kadagiti kalugaran tayo, anak ko. Kumbaga kadakwada ti bilin ni Mateo. Anas kan nga agbalin kami anasipot nanang. Ha? Apay ka no? Sa bali ka no ngamin tagparparik na kan kuana. Amkan na nga mga no dati saan anasaya at ama pasamak. Ay, Diyos ko. Anya ngay nga taday ta. Diyak amo nanang. Saan mo't ngamin ang masigurado ni Mateo noon niya dayta. Hanggang kit di. Kaya't nang agbalin kami nga alerto. Tapno saan ka nung agbali kita nyaman na pangpanggapay. Dagiti saan tayo pa lang amo amang riribok kada tayo. Ay, anak ko. Sana bali nanang. Saan kayong agdanag? Ikagumaan mi kadagiti kakadwak ti agbantay. Ikagumaan mi alapdan dagiti agpanggap iti saan anasaya at kada tayo alumugar. Torko. Boss! Adda ka di bagam kanyak. At bilin mo. Kabuy-buyak lao na iti damag iti lugar na nagapunta. Kasta ka di, boss. Gusto ka? Awan na pulos tilid dagiti pulis ijay. May papan iti napassamak. Kung nagtumat ngamin kan ka, boss, agbalindamanan niya awan na muna. Gaputan na dalos tinaramid ta. Ti sentro ti investigasyon ita katilugan nga intinagtay ti deraas. Aha. Ibagbaga da posible at akin ko ka iti dayja lugan.
ti suspect iti pamapatay. Puno mat, boss. Wen, ngem saan to adda ti madoktalan da nagarami di kasjay. Gaputa malaksid asaan kumataku ko da dialugan. Awan pa'y pulos maala da ija posible apakadoktalan da iti kinasya sino. Keto daman mapabasol. Isunto ti agpay sungakin kukwa iti dayjay a karnap alugan ngay naramat ta. Talaga, baligi ti inaramid ta, boss. Gusto ka, Torko. Baligi. Agrupat ka man, tag-celebrar ta. Ha? Agpesa, boss! Wen, tara sab. Rumbang lang amin ang maselebraran tinabaligi nga inaramid ta. No kasta, Nana Helen? Napan ni Vanessa ija ospital? Wen, balasang ko. Ngam unay ko kan kuana. Asaan nga agpakpakita kan ni Marcela. Nana? Masiguradok ngamin ano anya ti inaramid kan ni Marcela. Posible nga aramidan namit kan ni Vanessa. Mairamraman paikit din ni Vanessa itigura ni Nana Marcela iti kabsat ko. Ay, saan mo ang mapabasol ni Marcela? Nangruna kat amo na nga agduyos ti kabsat mo kan ni Vanessa. Nana? Dayta ti makagapo no apay akaraman ni Vanessa itiguran Naimbag ta din na kayo iraman ni Nana Marcela. Tamo namat anasingad kayo kada kami. Ay, kinapuno na. Marikriknak nga damat la ang gura na kanyak. Di nala siguro mayabkas. Gaputaan mo namat no anya ti ugali. Tata, pangasim ta lumapan ka. Diyak kaya't amasakitan itinakana ni Nanang. No bilang tadadakas ang mapasamakin ka. Tatang, pakawanan na. Tawan man lati maramidag. Tapno madusa ko mati makagapu itinapasamakin ka. Ngamin, jakmet amuno asino titudot. Ore adda ti atapag. Ngem jakmet mabalin atudun latan. Gaputawan mo ti pamanagnig ko. Iso asapin ko ma. Tamapakawan nagtatang. Katsapin ako ma. Talumaban ka para kada kami kininanang. At mo awag. Rumuarak pa dito ayan ni tatang. Ayan ni Nana Marcela. Agin ina na. Nalabit na iturog na itimay sa kadagiti bakante akama di taunag ti ospital. Una yan. Nakakaasi kayon. Apay no mangala kayo laangan iti pribado asilen. Tapno ada paginanaan nyo. Vanessa, saan mi nga amo numano ti magastos iti pan naka-ospital ni tatang? Amangan no saan nga umanay mat ti adda akwartami? Nakasaganak at tumulong. No pinansyal. Saan, Vanessa? Diyak kaya't niya gastos ka para kada kami. Nga Mateo. Pangasim. Maawatan na kuma. Sana bale? Taamok ang mabailan mi dahil ang napasamak. Hello, Vanessa? Loretta, diyak mo kontak ti cellphone ni Mama Helen. Iso asikan tinawagak. Amok namin asaan ka pa'y arimor di ta mansyon. Wan, ada at ito'y. Apay ka di? Pakipagaman ka ni Mama Helen, ta sa anak pa'y nga agawid. Ha? Sa di ti papanam? Kunak man nun napan ka lang iti ospital. Wan, ngam kayat ko ti agaliwaksay. Iso ang mapanak biit iji-igit ti baybay. Kasta ka di? O sige, sikati makaam mo. Aganad ka, ha? Di nakpagdanagan, Loretta. O sige nga, Rod. Siya kung ti makaam mo amang ibagakan ni Nana Helen.
na yan. Naglalapsak mo itong dagiti babae nga talito yan. First class aklab da ito dito kabang ibang probinsya, Torto. Boss, ikuy-kuyog mo ka di matay dito dito eh. Amon, Torto. Oray asin naman tiyagbalin na makanawan. Mapadas na tiyagbiag itinasaliwan. Ha? Amin nakita ti pagnamaya. Sigurado wag maipahay kumot kan kuwan. Kasta kaya, boss. Nga matulog ka na upay hakda po itinaduktalak nga inaramid na di Dodoy. Itintain siya. Boss. Agasam, tanagtaktil lang ang ruden ti ipapay ko kan kuwan natandan na. Ikakway ti bonus na lukas dya amaragsa ka na iti maramidan na. Angan imawat pa ila iti daktilagatan. Tapno patayan na lang di Don Ismael. Anyang ito tinapasan. Agraman iso, katimbangan iti barsaga. Boss. Iso si Katurko, no saan ka kontento iti maipapay ko kenda. Tapay lang, ibagamang kanya. Saan man, boss? Kontento ako. Aglaplaposan nanti may papay mo kanya. Kat awan klaro. Nasayat na kas na. Nabit lang, kasi timang pili iti agpalin na partner mo. Wow! Abisadok na kiti agpapay iti na iti aklan. Iso asigurat buwag asaan ka na agbabawi. Wow! Kas iti nakairwamak. Adak man ang dito igin ti baybay. Dito'y laang ti kakaiso na alugar. Apakariknak iti bangar. Tunggal ada ti saan anasaya at amarikriknak. Wano dagansan ko. Nagmaya tabuyaan ti agkikinnamat adanluyon iti tao ngagpaigid. Makapabangar iti rikna. Numaiyarig la kuma iti darat iti igid ti baybay ti dagansan amarikriknak. Mapunas ko maadagos. Apaman nga aprusan ti daluyon. Anyakat ko man anagimnas tirik na. Ngam saan mo't nganan. Taduma dagiti darat nga aprusan dagiti daluyon. Iti dagansan amarikrik na ti asino man. Tadagiti dagansan ti tunggal parswa. Agtalinaad iti kaunggan. Aging gaasaan amay paayan iti solusyon dagiti parikot. Saan akas iti darat iti igid ti baybay. Ano imayan ti daluyan. Maisurutan amapan iti mangliwang-liwang ataap. Talaga ka di nga ijay laang igid ti baybay, tinyawag na apapanan na balasang ko. Wen, Nana Helen? Kaya't nalakano nga iliwliwag ti marikrek nana. Ay, Di kay agdanag, Nana. Mamati ak natalgad ni Vanessa ijay. Awan ti dakas sa mapasamak kan kwa na. Aday ta kayong manan, Nana Helen. Saan kayo amadanagan, kunakmat? Loretta, balasang ko. Nanyati ko nayo, Nana. Intay laangan sukunan ni Vanessa. Tapno saan kayo amadandanagan? Kasayaatan sa nga agpayso day ta Talaga ngamin ngagtib-tib bayo Kumusta tirik nayo, nanang? Nasaya at mat anak ko. Nakaginawa ak anak kainana. At dapay kumaana kainana kayo no naghawid kayo. Saan anak ko? Nakainana ak matengket. Ay, Uwan gayam. Imay ka di ti doktor bayat ti panaturog ko anak ko. saan nanang? Dagiti laeng nurse tinangkita iti kondisyon ni tatang. Ay, Nyam, saan kayo nagtanag, nanang? Dakkel tinamnamak ang makalasat ti amak. Saan niya itulog ti Diyos ang maisagmak ti amak? agawid ako man, Mama Helen, Loretta. Ngam apag-isumot kan asimangpat kayo. Madanagan kami ni Nana Helen. Iso nga insingasin ko nga umay kami laangan dito eh. Da kayo ket dimet. Ay na, saan na maliklikan ti panagdanag ko, balasang ko. Mama Helen, Ay,
Aniyan. Nagmayat abuy-buyaan timang liwang-liwang ataaw. Kasla nakaulimak. Malaksid laang kadagiti daluyon nga agkikinamat nga agpaigid. Uwan nga ron, Mama Helen. Makapabang-ar itirik na. Sipod ubing ni Vanessa, Nana Helen. Pag-ayat na ti umay dito'y igid ti baybay. Dito'y ti pagpalabasan na iti kanito no adda sakit tinakam na itiday di Senyor Ismael. Mildo asawa. Numan pa'y awan ti puot mo. Amok amang mangagnak. Iso apang nga asim. Ikagumaam ti lumaban. Diyak lakit di maaklon no adda ti dakas a mapasamakan ka. Amumada kayo laang iti anak tati ay antikiran ko. Diyak ammo no anya ti mapasamak. No bilang tamapukaw ka kada kami. Diyak lakit ti kabaulan. Iso apang nga asim mindo. Agbalin ka kumaanatib ka akas iti ar-aramiden mikin ni Mateo nga anak ta. Hindi mo ko maitulog. Diyos ko, anya ti mapaspasama kiti asawa ka. Saanan nga pitik ti puso na. Doktor! Tulungan niyo ti asawa! Pangasiyo! Tulungan niyo kumati asawa! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Torko, di ka unay. Di mo matin maisina ti matami ti partner mo amadamay tangag salsala iti entablado. Boss, grabe. Nakapimpinta sa talaga. Iso ti star dancer iti dahi ti aklab, Torko. Kinid daw ko nga iso ti ipid da ka table mo. Bilibak nga rot yan ka, boss. Oray adda ka table itay ni Mayumi. Napilit yo lata ang makitable kanya. Tat na ibagak kan ka, Torko. Nasingad kanyak ti akin kuko iti dahi ti alugar. Kasta ka ti, boss. Wen. Iso ano nyaman ti kita ba? Rumbang lang ay paida. Tanusan. Madaksan damat iti akin kuko. Malpasan na nagsala ni Mayumi. Agsuplin dito eh. Nasayap na, boss. Kas lang amin kailiw kon atagos. Dinto ta nagsalamat lang dito yung templado. Kumusta ang tirik ng balasan ko? Limag-an basit, Mama Helen. Nasayaat mo't no kasta. Ay na, narigat nga mihin no agtalinaad kalatan ang madandanagan wano agparparikot. Mama Helen, Itapay lang. Kasayaatan, no sursurwa mo nga ramidan ti amin. Tapno nalaklaka ang mapunas na nyaman adagansan mo. amo Mama Helen, nakarkaron ang mabang aranak, gapo itikas ta nga ibagbakan. Vanessa, balasang ko. Nulabsan ti agsarita. Nalablabos ti mariknak apa nang ipatagyo kanyak. Ngamday di yayak laring, anabanguna kon kan imbilang ko kas ina. Ano ya? Day tatyak paiso, Mama Helen. Kat, nasaysaya at lakuman. Nuda kayo nga agpayson, ti pudpud no nga ina. Anya tinapasamak na nang. Apay nga kakaribuso dagiti nurse kang doktor iti ICU. Ti amam, as-asi kasuot na anak ko. Ha? Apay na nang. Saan matan nga pitpitik ti puso na? Anyas. Wan, anak ko. Nana, saan ka kung nagsangit agasta? Umay ka nana. Mapantay iti chapel iti da ito yung hospital. Agkararag ta para kinitatan.
Kung isaritaan niyo itay kanina na Helen, Vanessa. Ha? Agasam ngay, taidaw dawat mo pa'y gaya man anila kuman na Helen, tipod no nga inam. Sika talaga, Loretta. Amom? Nadlang ko matidakkel anag dumaan da na Helen, iti di kasingin na aniyayak larin. Anya ti kayat mo asawan? Mapagdilig ko ti kababalinda. Kat makunak, anasaysayat nga adayon ni Nana Helen. Ha? Kasta tinadlaw ko kan ni Nana Helen. Kinapod no na, kastamot tinadlaw ko. Dakkel tinagdumaan dagiti singin. Naas-asikaso nga amang ni Mama Helen. Apay nga ta saan ang makatulog aya. Pagtibtib payo ak. Sapay tunggal kas titirek na kat adda ti saan anasayata mapasamak. Ay, ngamnan nyaman dahi ti amarikrik na. Ni Mateo ti mawawag. Asong bata kadagos. Hello, Mateo? Manuel, Mateo? Apa yan? Apa yung sangsangit ka ngayon mawag? Anya tinapasama? Vanessa, apa yan? Anyat pa mas kasamang kanta. Loretta, naitagtagay inap ko na hindi pa. Anya? Naitagtag pa iso. Anda ang kampay iti lugar anak katayan na. Vanessa, nabatibat ka lang. Alan, ito na mo ti maturog. Kas nagpaypayso tinakita iti tagtagay inap ko, Loretta. Vanessa, Nakita ko kasano a pinaltugan da day di papa. anya? Dahito din pa iso. Nakita ka mismo iti tagtagainap ko. Si imatang agkampay idi. Idi pinapatay da day di papa. Si kamat Mateo. Napalalo ti panagdanag ko, di mawag kay Dirabi. Nangrong na katagsang-sangit ka pa eh. Pasensya kan, Manuel. Gapo iti kinaragsak ko. Isong agsangsangit ak ngay mawag. Mateo. Impagarok mi kininanang numapukaw min ni tatang. Naimbaglakit din. Tana-revive damat lang. Pasensya kan. No naistorbo kay Dirabi. Kan, no si katinawagak. Amumot niya awanin ti sa bali akasingid ko no saan na sika. Sika talaga. Ay, kat kumusta nga rodon ti amam? Awan lata tinagbaliwan na. Naka-ICU. As-asikaswan dagiti nurse kan doktor. Mateo, saan ka kumagumuray ti damagak kan ka Anya dayta, Manuel. Kuha. Ada ka di tsansa ni Tata Mindong agbyag? Manuel. Anya ti ko na ti doktor aya. Malasat ka din ni tatang mo tinapagdan na. Awan pa'y timbaga ti doktor. Basta ti kunana. Isagana mi kanukin ni nanang ti bagimi. Dalawag anakitak ti panang paltog da iti day di papa. Day ta tinaitagtagainap ko, Mama Helen. Vanessa, Nakitak iti tagtagainap ko. Si sasango ak idi pinatay dati amak. ay tagtagainap lang day jay, balasang ko. Ngamkas lang paypayso. Vanessa, Iso na lang tasaan ko nakita tila nga tinang paltog kan kwa na. Apag iso ngamin anabaring ko asa kon. Idi talyawon nak ko matinang paltog kan kwa na iti tagtagainap ko. Vanessa, ulitag. Saan ko maaday tatimang tad iti pakariribukam? Tagtagay na plakang dayta. Ado timang ibagbaga, at ikay papanan ti tagtagay na. Katsungani iti kinapudno. Nagsakit tulo ka.
Napalaluwag tinaginom mi dirabi. Ako reka. Sa dino ang lugar dito ayan ko. Nagpintas asilid. Naglawa. Kasano... malakip kon. Nag-happy-happy kami kini Boss Andro. At da kami dito'y kabangibang nga probinsya. Ngam, malagip ko nga at da kaduwag ang nalapsat a babae. Apay nga awan... Kalaat ang naglukat ti shower di taban nyo. Kaya't asawan da ita. Adda dita, pinalapsat a babae a regalo kanya ni Boss Andro. Kunak lagi din no pinanawan na kunti loka. Ni madalagayam di taban nyo. Ang shower. Apag iso, apaman amalpas nga shower. Happy nito manan. Ni Boss Andro, sumpata katagos. Sigurado ako mustaan na kay Toy, ha? Ang mga delikado mati ang aramidan ni Vanessa, Nana Helen. Anya ti kayat mo sa Juan Loretta. Numasansan ay ospital ni Vanessa. Ang mga numakita ni Nana Marcela. Ingkari na matkit di nga aganad. Kaya't nakano nga iparik na ni Mateo, nga agraman iso kat manadingitan iti napagteng ni Mindo. Nana Helen? Narikat mat no lapdak ni Vanessa. Sikan a mismo tinagko na kanyak, analabas ti mapaspasamak kan kwa na iti. Kino na makaslabano, dawan tiwaya na amapan kan mga ramid iti kayat na. Agpaiso day ta, Nana? Napalalo nga minday di Senyor Ismael. Sabani at talaga ti ugani na. Noan niya timbaga na. Isulatan ti rumbang amatungpan. Anya ti kayat mo akanen, nanang. Ibagamon, tenak kumatang. Di mo mat ngamin kayat dagiti balon niya inyag da Manuel. Ay, awan nga ganas ko amangan, anak ko. Nanang, Nalabit ang makapanganak tulaang. Inton amok anatalgadan ti amam. saan ang mabalinday tangar aramidam? Naskin namangan ka, nanang. Sige. Ibagam na niya ti kayat mo. Tayo na kumatang. Ay, Nanang, pangasim kumamat. ay, alaman laangan. Daytay man nga rod adda sa baon na anak ko. Tapno adda pamigsak nga agpuy-puya. Alang nga rod, nanang. Mabitlaeng, tayo na kumatang iti kayat yu akanan. Kumusta ti pa nag-relax motor ko? Ayos, boss! Relax na relax. Boss, thank you. Awan na nyaman na ko. Kasi tinakunakon. Agnam ay ti asino man ngagbalin na makanawan ko. Nang runa no talagamot anatulnog ken mapangnamnamaan. Boss. Iso si ka ko. Kaya't kung ngagbalin ka anapudno ken natulnog kanyak. Nalawag. Win, boss! Nalawag! Kontento ak iti papay mo. Saan agto amay pada iti day di dodoy asaan ana kontento. Isuatay jay! Imbis amagunod na tigin awa. Timangadan iti barsanga. Eroda. Ngem saan ta na pagsaritaan day di doday. Jak kaya ta pagsaritaan tikas ken kuha na nga awan sirbina. Kung nagtumot niya dagan dito Vanessa, nabayag ka din? Saan tayo, Mateo? Kasangsangpot ko lang itay sumungad ka dito kantina ti ospital. Kasta ka di? Wen, oh, kumusta ni Tata Mindo? Ay, nagdanag kami kininanang idirabi. Ha? Apay? Anya tinapasamak ka ni Tata Mindo?
Kalat ang nagsardeng ti paragpitik ti puso na. Anya? Diyos ko. Kat anya tinapasamak. Na-revive dagiti doktor. Kat ita, stable man ti kasasaad na. Ay, una yan ti kasta mapaspasamak, Mateo. Ipansit ka man? Makapadanag man. Naimbagtasaan anan-ano ni Nana Marcela. Gapo itinalaos a panagdanag na. Napalalo ti danag ken sangit na. Nagkalma lang iti nagsubli ni ti sigot ti kasasaad ni tatang. Mateo, Vanessa, diyak kayat ti mangnamnama. Iso nga, isagsagaan akong ti bagik. anya ti kayat mo asawan, Mateo? Diyak kayat ti mangnamnama. Asumaya at matlaang ti kasasaad ni tatang. Nagro na. Kat saan pa'y anaikat ti bala iti barukong na. Iso a kasayaatan no isaganak ti bagik. Di mo't nagsubli ni Mateo. Kuna na agumatang laeng iti makan. Ngamsaan mo't na nagsubli. Isu asurutak man laengan iti kantina. Di talaeng mo't ti amo ka nagkatangan na iti makan kat. Awanan ti sa balipay. Ay, anya nga taaya tinakabayagan ti anak ko. Ay, amangan mo't numang manganan dita. Ay, iso a kasayaatan no suruta kong. Saan na bali? Tagsubli akmat laeng adagos di taon nagto-ospital. Naglang-lang kami laengan amangan dito eh. Ha? Daychay ni Mateo. Kadua na ni Vanessa. Anya ter aramidan day ta babae dito eh. Paiman, tsak magustuhan dayto eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Natangken ti ulom, Vanessa. Saan ka kadi makauawat iti sao? Nana Marcela. Pangasim nanang, saan kumaaditoy? Agpakpakasyakin ka. Addan saritaan ta, Mateo. Iso apapanawam daytoy a babae. Nanang. Sana balin, Mateo. Agpakada ako. Nana Marcela. Mapan kan. Saan kan nga agpakadapay? Diyak kaya't amakita ti rupam. Oh? Apay akas tati panangkit-kitam kanya. Awan mat, ma'am. Saan aga po tamakanawan na ka ni Manong Andrew? Kat maaramid mo ti amin akayat mo. Laglagi pum kuma abalay mi daytoy. Ma'am Loretta. Apay nga da ka ditoy. Kat awan mat ni Manong Andrew. Kuha ma'am, binilin nak ni Boss Andrew nga agbantay dito balayo. Iso nga dag dito eh. At na namin inasikaso na. Binilin na ka nga agbantay? Ngam apay nga rod nakailad ka iti sofa anasang petang. Kuha ma'am. Pasensya kayon. Diyak namin na mo as sumangpot kayo ita. Saan aga po taawan dagiti bumalay? Kat maaramid mo ti anyaman akayat mo. Kan mabalin ka di? No pinagbantay na ka ni Manong. Ijay ruwar ti pagyanam nga agbantay. Saan adito'y ulag? Apay akit kitaan naklatan. Kaguranak kadi, Mateo. Nanang. Delikado pa'y laeng ti kasasaad ti amam. Ngam kumpormila di tandar aramidam. Nanang. Awan ti dakes nga aramida. Anya kayo kade? Di mo't addan nagsaritaan ta, Mateo. Nalawag ti nagsaritaan ta. Saan kadi?
Nanang, Tinid daw ko kan kaaliklikam dayjay a babae. Gaputa iso ti puon ti. gaputaan niya. Nanang, apay adiyo ituloy ti kayat yu asawan. Saanan anas kan abalik sa pay Mateo. Amumon no anya ti mga. Isa apang nga asim ko ma. Tasaan anatangken ti ulong. Lukas na ti imbaga ni Mateo kan kaanak ko. Saan nga rod ama sigurado ang makalasat ni Mindo iti pan nakapaltog na. Nanak, Oo na yan. Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Marcela no bilang laeng. Ang mga numaulit ti napasamak iti kalabas. anya na pasama kiti kalabas ti kayat mga sawon, nanang. Tinagsaruno apan nakatay da Senyor Ismael kan Claren. Nanang, anya ti kayat yu asawag. Ha? Ay, kwa? Ay, awan anak ko. Lipata mo, tinaibagakan ka. Kastagayam pinapasamak balasang ko. Wan, Mama Helen. Ngam awan anyaman na kanya. Maawatak ti reaksyon ni Nana Marcela ang nakakita kanya. Akaduak ti anak na. Ay, Vanessa. Di ka madanagan, Mama Helen. Kabaalak na dito eh. Awan anyaman na tinapasamak ko nakman. Kasayaatan sano saan kan amapan ija ospital. Ha? Mama Helen? Maamakak para kan kabalasang ko. Imbagak matan. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Iso asaandak ko maalapdan amapan ijay. Ngam kasanoon no maulit tinaramid kan ka ni Marcela. Kabaalak ti agpasensya, Mama Helen. Ti aganos. Kas itinakon-nakon. Maawatak ti kasjay arik na ni Nana Marcela. Kat numasansanan ti panang pabainakan ka. Kasanulaangan. Mama Helen. Dayta ti pagamkak balasang ko. Diyak kaya't akan ayon latan ama pabainan ka. Isu alaplaptan ka amapan ijay. Diyak ni namnama nga umay ka dito, Loretta. Manuel, Ni, apay akas na ti jar mo. At naka di pa rin ako. kayat ko lang nga makasarsaritak. Iso nga'y mayak. Sa anak ka di ang makadisturbo? Ni, saan? Apay kumangay makaisturbo ka. Kan awan mo tinapatag nga aramidan. Agyaman na karon no kasta, Manuel. Mabalan ka di ang mapanta ijay igit, ti baybay? Ito po na. Day talaga yan. Mabalin, Loretta. Basta gayam tinapasama. Wen Manuel, nasakit para kada kami ka ni Vanessa. Ngamnas kan lang nga agtungpal kami iti pagayatan ni Nana Marcela. Loretta. Ti pakaasyak kat ni Vanessa. Saan na ko manabalikan niya? Takabsat ko amis mo ni Manong Andrew nga atapan da nga ada pa kainaigan na itinapasamak ka ni Tata Mindo. Kaya't mo asawan. Saan mo nga isakit ti kabsat mo no bilang lahat? Saan? Apay ko mga isakit ko nga no talaga nagbasol. Jack, isakit apulos. Loretta. Ngam tidakas na nga rod. Saan akayat ni Nana Marcela ang makisiningad kami kadakwada? Kat day ta siguron ti kasakitan para kada kami. Wen, boss! Di kang danag, boss. Wen, siya kung timakam mo dito, eh. Wen, sana ka paapit to itikapsat na. Basta gananad ka dita, boss. Bye.
patag ti ginagara ni boss iginapanan na. Kat siyak ti pinusgan nang agbantay dito balay da. Makamuak met ka no, no bilang pagsasawan nakti kapsat na. Kaya't nakadyasawan, nga adda karbangak amang tubngar iti kapsat na. Nagmayatin abiyag no kasta. Agasam, saan naklagayam amakan nawan ni boss? Dakdakil pa'y ti karbangak ngam iti kapsat na. Mayat ti kastoy abiyag magusto aklaw na. Anyan? Naaramid ni Nana Marcela ti kasta? Uwan, Loretta. Ngam awan anyaman na kanyak dayjay. Maawata. Vanessa? Kan maisa. Siyak mat namin tinagpilit anapan ijay. Aguray ka, Vanessa. Aguray ka. Apay, Loretta. Kunak man no ijay kantina ti ospital ti nakakitaan na kada kayo. Uwan nga ron. Apay nga rod nga ibagbagam ita asika tinagpilit. Saan ka matgayam nga imunag ijay ospital? Nagpatingga ka lang ijay kantina. Ti kayat ko asawan. Impilit ko latta ti makisinarak ka ni Mateo. Nga uray no amok asaan akayat ti inana. Vanessa? Iso nga awan ti pabasulog iti napasama. No saan asyak matlang. Kumusta ti asawa, Marcela? Ay, awan pa'y laang tinagbaliwan na, Helen. Kas iti sigod lata, ti kasasaad na. Ay, maladingitan ama kaam mo iti kasta. Ay, anya ti gagaram, Helen. Apay nga imay ka. Marcela. Karama nakadimot kadagiti kaguram. No bilang laang, anya ko bangay ti basol ko. Anya ti gagaram, Helen. Api nga da ka ditoy. Imayak ta. Kumusta ti kasasaan ti asawam? Daibagak matan. Awan tinagbaliwan ti kasasaad na. Kas iti sigod matlaang. Awan pa'y puot na. Kat naka-ICU lata. Ay, mabalin ka di, Marcela. Saan mo kumamot apagpabainan da Vanessa kan Loretta? Imay ka kadi. Tapno ibanlaot mo dagijay ado. Kukuha, Marcela. Boston, Helen. Tano saan ka pa'y lang agsardang. Ipasigurado kan ka. Nga uray sika. Jakton kayat nga umasidag kada kami. Siya kung tagkidkid daw iti dispensa kada kayo. Nana Helen. Mateo, Barok. Awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Adda, Nana Helen. Kaya't kung ikiddawan iti pasensya ti ugali ti inak. Anya? Day tatagpayso. Saan arumbang tikas diapan nakilangan na kada kayo? Ay, baybay amlatan, Barok. Awan anyaman na kanyak na gichay. Maawatak ni Marcela. Agyaman akno kasta, Nana Helen. Ulitek, Mateo. Awan anyaman na kanyak tikas ti ajar ti inam. Isungawan ti rumbangay kindawam iti pamakawan. Nana, sa dinon ti papanan nyo? Agawid akon, Barok. Tinasayat, Nana. Makigiddan kayon kanyak iti tricycle ko. Inaklag pakadakin ni Nanang. Tayawid ko dagiti naaramat mi dito ospital. Agawid akpay lang, Nanang. Yawid ko dagiti nagsukatan tayo. Kantidad dumapay apagbalunan niya da ditoy. Naornong ngaminan ditoy. Nakababayan pa yan. Si Kalata Mateo. Ngamno siya. Jak pumanaw ditoy. Kayat ko ti agtalinaad dito ospital. Ite din na ti amam. Nanang. Marikrik nak adelikado ti kasasaan na. Ngamjak kayat ti mapukawan iti namnama anak ko.
Jak lakit di kayat ama po kautak ya ma'am. Nanang, adda ka asit na marswa. Iso arumbeng la ko mga aklunan. No anyaman bilang ti... Saan, Mateo? Di mo ituloy di kayat mo nga ibaga. Saan ko akayat? Nanang, Aging gangada ang estiya, ma'am. Saan ama po kaw tinamnamak nga agbyag ni Mindo? Day tatipatyag anak ko. alang arot, nanang. Agawit akpay. Ayan ka nun ni Nana Helen. Agsubli ka nun ija mansyon. Kasta gayam. Gan, kumusta ka nun ti papan na ija ospital? Kunanamat nagsarita kaming tulaangan. Apaman ang makasangpot dito yung mansyon. Kasta ka di? Kaya't kumatama-aman no niya talaga tinagsaritaan da. Anya nga ti pagam-amkam aya? Amkak nga amang ano kas kadata. Iraman ni Nana Marcela ni Mama Helen aguraan. Anya? Dayta ti amkak Loreta. Iso asapay la kuma. Ta sana mapasamak dayta. Ta sigurado ako maruntun ti parikot. Uwan nga agpaisoan niya. Sabay na ko mga rod, ta saan ang mapasamak day ta apagam-amkam, Vanessa? Saan kuma? Tinasayat na Helen. Itulot kayo ni Dimansyon. Nakababain sa amot, Barok. Saan, Nana? Awan tirong pang apagpainan nyo. Kin maysa, kaya't kumot ang makasarita ni Vanessa. Mateo, Manipot pinapainan ni Nana. Saan kami pa nakapagsarita? ay kasta aya. Oo, Nana. Iso atay ito yung tigong taway ang makasaritak ni Vanessa. Tapno makakitawag kiti dispensa itinaramit ni Nana. Sana bale ta maawatan ni Vanessa ti amin. Uray pa'y, Nana Helen. Nasken na tangag kitawag kiti dispensa. Ang mga numadadaang tilinangan ni Vanessa, kapoy tinapasama. Ala, adakan ka day ta, Barok. Si ka nga ron ti makaammo na itulod na ije mansyon. O, Nana. Iso, Nana, kumpat kayo! Ay na! Diyos ko! Nana Helen, okay kayo kadilain? Diyos ko! Wan Barok di nakpagtanagan. Ay! Sali-sali na ita tricycle mo iti kalsada! Apay kukam ay iti kalsada! Isupay ti makawat. Payman. Ay, saanan Mateo Barok pangasin? Di mo tutupahan. Saan ka makiapa? Pangasin Barok, ang pagpakaasi akan ka, saan mo natutupahan? Sige. Saanan, Nana Helen? Jak aramidin ng data. Ngimnas ka na makasaritak tani. Medyo adda na kupit iti tricycle ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jaske, ni Mateo dayta. Ita lang ang nadlaw ko. Tadimsaagan iti tricycle na. Saan arumbang ama pasubo ak ama kidinis kutil ken kuana. Amangan no kaunget nakto ni boss. Ken amangan no pagarupan dayta Mateo. Abil-bilinan nak ni boss Andro. Tinasayat. Dumsa agagmat. Ngem agpakumbabak lang. Ken bayadak langan no anyaman ti damage ti tricycle na. Sa dino manen ayat tinagkapwam, anak ko. Kinasaritak lang dagiti kakadwak nanang. Adala na patagabanag nga inyo man ko kadakwada. Di ka pa'y nagpakadam at anak ko. Kunaklakit din no sa dino manen tinapanam. Ninanang mo. Apay ayang amin na madandanagan kayo launay. Saan mo ang maikat kanyak dayta, anak ko? Nalipatam ka din tinapasama ka ni Mindo. At dadalaan ka ni Marcela, ijay paraangan da. Ngam napaltugan, saan ka de?
Napuntaan iti naiyaw awan abala, idi nakangag tayaw kadagiti ranipak. Naibagak mo ito, nanang. Saan lang nga basta nayaw awan abala, tinakadisgrasya ka ni Tata Mindaw. Mamati ka na ikagara day jay. Manuel, anak ko. Talaga sana mapunas iti isip ko day abanag, nanang. Adaak ditan anak ko. Iso adi mo maikat kanyak ti agdanag. No kala at latan apo man panaw ka. Nga maid, delikado itan ti panawon. Nana Helen, nakagtangtan dito'y gate ti mansyon. Ay, Ha? Ne, Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayon? ay, malaksid asan pa'y laanay katipan nakakintot ko, gapo iti napasama kitay. Mas daawak pa'y lang aging kaita barok. Ha? Anyat ti kayat yu asawan, Nana Helen? Nagdaras ti pa naging nurnos yu iti makannawan ni Andro. Itay napadala pusan na to'y nagluganan ta at tricycle. Nana Helen. Nadlaw ko itay anapakumbaba di makannawan ni Andro. Banag apakas da awak launay. Saan laing nga da kayo tinakadlaw iti dayta, Nana Helen? Tauray siya. Agdwa-dwa ak iti kasya ajar na, anak ki ariglo kanyak, gapu iti napasama. Minto, sapay la kumata makapuot kamatan. Talagang amin na madandanagan akon, gapo iti kasasaan mo. Tsaka mo no anya ti aramida. Iso asapay la kumata makapuot kan. Diyak kaya ti mapukawan iti damnama, Minto. Pangaasim ta ikanak iti pagilasinan alumablaban ka. Asaan mo nga itulo, apanawan na kami iti anak ta. Pangaasim, Minto. Diyos ko, nagasog ni Minto. Nagasog ti asawak. Kaya't asawan na ita. Talaga alumablaban ti asawak. Masiguradok na ita. Di ka pa'y lakit dinalapos, tapno awan ko man ti parikot. No amok la ko mga iso ti may saka dagiti nakalugan iti tricycle, boss. Talaga ko mga inaramid kong dayta. Nya uri no kagura nagmatan ni Ma'am Vanessa. Pag kunami ti kastator ko. Siyempre, nasingad dayjay kin ni Mateo, boss. Ken sigurado amay raman jay bakit akadua na iti mansyon. Ni bakit Helen? Wen, boss. Isoda kin ni Mateo ti adday ti tricycle. Apay nagkuyog da? Panagkunakit naggapuda iti ospital, boss. Iti siguro ayan ni Mindaw. No kasta nga rod. Sarsarong karanday jay, Helen nila kay Mindo iti ospital. Nalabit na kasta, boss. Sa bagay, oray ni Vanessa. Sumarsarong karmet lang iti ospital. Saan ka di? Agpaiso dayta, boss. Sana balen. Ti importante. Sana di makal ti parikot. Saan, boss? Gaputain ka gumaak ngay nariglo at dagos di amin. Nor arigan, dakkel pa'y kidin ginted ko. Apag pa-repair na iti na-damage iti tricycle na. Awan parikot iti kwarta, Torko. So katak tinaramat mo anang ariglo iti naidya, Mateo. Agyaman na, boss. Wala. Dumngag ka. Tada ibagakan ka. Saklatan ti makaamong agtimpla iti inuman nyo. Higa si kaso ni Mateo, tamo ka sa balilat ta tinumnum na. Gapo iti napasamak kada kami. Sakbay anak kasangput kami diti mansyon, balasang ko. Mama Helen, Isarunok laangan iti ayan nyo ti maaramid ko ang meriendayo, sige nga rod, Mama Helen. Mapana kun iti ayan ni Mateo. Ay, madlaw ko at talagang aginusto da Vanessa kan Mateo. Kat awan ti makitak aparikot. Tano siya lamay sa. Kay kayat ko ani Mateo ti makaasawa kan ni Vanessa.
ngam iti dayjay nga Andrew. Baglakit din. Tawan ti dakas ana pasamak kada kayo kan ni Mama Helen, Mateo. Wanyarot, Vanessa. Naibaglakit din. Tanay kabig ko ti tricycle. Iso ang medyo napasagidan kami lahat. Panagkunam ka di kat inggagara ni Turko dayjay. Ay, saan ba't siguro? Tano inggagara na dayjay. Saan kumaakas di tinapasamak? Ang mga nun ay pulasit kami. Ta sigurado anapigsa ti panangdungpar na kada kami. Ay. Tila nakaskas daaw. Itikas jay a kinatangid ti makanawan ni Andrew. Apay ako namlan nakasingsingpet iti panakiariglo na kanya kitay. Ano nga ti makagapo? Saan ko nga mo, Mateo? Ngam kasayaatan no agannad ka. Ay, sa bagay. Saan ta na pagsaritaan pa iti may papaniti dayta? Vanessa, kumusta ka? Ayong saklaan, Mateo. Pasensya ka iti naramid idikan ka ni Nanang. Saan mo na panunutan dayjay? Awan anyaman na kanyak dayjay. Jak amuno anya ti makagapo. Taapay akas jemot ni Nanang. Isu na lang tajak mabalin na tubngarin tanyaman na kayat na ita. Nang ro nagat kas ti kasasaad ti amak. Imbagak matan. Awan anyaman na kanyak dayjay, Mateo. Maawatak. Tinapatag. Mabantayan ang naimbag ita ti amam. Ikararag tayo ti kasasaad na. Saan aron bang amapukawan kayo iti namnama? Maipapan iti sasaadan ni Tata Mindo. Agon unit ti cellphone mo. Pabitlaan ta sung bata. Ni Nanang ti mawawak. Kuna ti doktor, anapintas a senyalis ti panagasog ti amam, anak ko. Nasayat no kasta, Nanang. Maragsa ka na kiti daytang inyawag mo. Ayan mon, adda ka din kita balay. Kwa, Nanang. Diyak pala nakadano ni Jibalay. Anya, apay ngay kat itay payla ang apimanaw ka dito ospital, anak ko. Apay adi ka payla nakagtang ije balay. At ang aming tisaan aninam nama napasamak, Nanang. Anya tinapasamak, anak ko. Ibagam kanyak. Ito nagsupliak ton dita, Nanang. Saan ko may pagkaita dito yung cellphone? Alang arod, kartingam ti agsubli dito, anak ko. Kat aganad ka. Among balasang ko, no siyak la amay sa, panagkunak kat sa bali ti panggap dayja a tao. Anya ti kayat mo asawan, Mama Helen? Amangan kit di mo talaga nga inggagara dayja a tao ti inaramid na kada kami. Isu na laang dasaan ang nagbaliki. Anya? Kasta ti atap ko, balasang ko. Ay, sabali ngamin at talaga ti ugali na. Kapadpadamot laang ni Andrew a pagserserbian na. Mama Helen? Ti tao no kanayon adakas ti aramid ti pakikuykuyugan na. Siguradong agaramid met iti maikaniwas. No bilang tadadakas ang napasamak kada kayo, Mama Helen. Jak ammo na niya ti aramidan. Nakarkaro siguron adyak mapakawan dagiti makaaramid kada kayo. Iti saan anasayaan. Boss, narigat niya patong palita ti kayat iyo ang mapasama. Delikado. Turko. Kasayaatan siguro no itantanta pa lang. Angam ka ano nga rin ngay patong palta? Mangkita tayo tinapinta sa guntaway, boss. Hindi ka katimatanagan. Mawatam ka ma, boss. Narigat ti agdarasodos. Malaksid no nakasagana kan amaamuan ti amin. Asika ti akin nagam kadagiti mapaspasamak. Nga boss. Pagandari ka din tilugan ta. Sige, pumanaw tan dito. Sige, ariglado boss. Nanang, tangay na pintas mo't adamag jay ko na ti doktor asumay saya ti kasasaad ni tatang. Panag ko na, kat kasayaatan no agawid kayo. Tapno makainan na kayo. Mateo, anak ko. Nanang, pangasiyo.
Sipod pa impantayo dito ospital ni Tatang. Saan kayo pa nagaw-awid Apolos? Iso akasayatan no agawid kayo. Tapno makainan na kayo mat itinasayaat. Nanang, dumngag kayo kumamat kanyak. Adak mat ito eh. Saan ko abaybayan ni Tatang? Sige. Ngumnoan yaman ti mapasamak. Awagan nakada ako sa anak ko. Anya kumangay ti mapasamak, Nanang. Kat kuramat ti doktor asumay saya atin ti kasasaad ni Tatang. Saan ka di? Iso nga awan ti dagas ang mapasamak. Awan ti rumbeng apagdanagan nyo. Naragsak ka kalpasan anak isarita ka iti cellphone, balasan ko. Uwan, Mama Helen. Ngamin, sumaysayaat ka nun ti kasasaad ni Tata Mindo iji ospital. Kasta ka din? Uwan, Mama Helen. Napinta sa adamag dayta. Uwan, kat naalupoy pa yan ni Mateo ti ina nga agawid mo tapno makaina na. Rumbang laan kasapulan ni Marcela ti ina na. Tamangan nun yakit di mo ti mapasamak kan kuana Pasensya ka no imayak dito'y Mateo. Ginundawayak laang ti imbagam anagawid ni Nana Marcela. Awan na nyaman na, Vanessa. Agyaman nagpaikit di Taure anya tinararamid ni Nanang. Kat adda kalata na kasuporta. Saan ka mabalin abaybayan? Amo mo't asipod pa idi. Talaga na singagtan iti tunggal maysa. Kat sa anak nga umanugot nga adda ti makalapod iti panagsinlingagta. Vanessa. Urayan niya siguro ti mapasamak. Agtali na edaklata na kasuportakan ka. Vanessa. Mateo, aapay niya inigamam dagiti imak. Pasensyakan. Ngamdya kon malapdan pa'y tiriknak. Mateo, Amok asaan aday ito'y ti umno a lugar. Kun-kuntaway. Ngam talaga adya kon malapdan pa'y. Kat nasken amayip kas kung ay ayatin ka. Pagawanin na, Vanessa. Ngam day tatagpayso. Kas itinakunagon. Amok asaan adito'y ti umno a lugar. Ken saan nga ita ti umno a kanito. sana ron bang agpalawag ka, Mateo? Maawatak. Vanessa. Kataklunakan ka. Agpadata, iti marikrik na. Vanessa. Dayta ti agpaiso. Kat dayta ti kamrunaan a makagapo. No apay adi ka mabalin a baybayan. Gaputa ay ayatan ka man, Mateo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kan, no imbes anak ka inanakakuman, kat saan pa'y laang. Tana ibayagak mo't tan anak isarsarita kan ka, Marcela. Awan anyaman na, Solidad. Maragsakan lang amin itay nakita ka asimbangpot dito'y pagtaengan nyo. Sa anak ko maa talaga nga agawid. Ngam husto ni Mateo. Kasapulak mati ina na. Ganti kaya't asawan ti panagawid mo. Talaga nasaya atan ti kasasaad ni Mindo. Ngamin, saan ka pumanaw ija ospital no amom asaan pa'y anasaya at ti sasaadan ni Mindo? Pudno dayta, Solidad. Kas naibag akon kan ka. Nagasugan ni Mindo nga asawa. Kat maragsakan naklaunay. Mabit lang arudan ti orayon tayo apanawan. Agimbag to ni Mindo. Namnamaak mat dayta, Solidad. Kanti may sapay nga ikarkararag ko. Maipamuspusan da kuma ang maikat jay balay ti bagina. Tapno na an-anayon ang mapunas ti panagdandanag ko. Pagakmatan kan ka, Andrew. Awan dito ni Vanessa. Adda na panan na. Napan di ospital, kasta ka di. Jack amo. Basta adda na panan na. Awan dito yung mansyon ni Vanessa.
No di ka mamati, makaamo ka. Mamati ak matkid di. Tawan di tagarahi tilugan na. Ngem ti kayat ko amaamuan, ket no sadino tinapanan na. Imbagak matankan ka. Saan ko nga amo no sa dino? Iso adinak ko man pilitan, ta saan ka matla masungbatan? Bueno, makamu ka, no di mo kayat nga ibaga kanyak, no sadino tinapanan na. Ngem amo, Ha? anday tagaya man. Apag iso, saan matla nga nasayang tiyo umay ko dito eh. Mas ka na makasaritak ni Vanessa. Ibutom amin ng dagita iti ospital. Tapno saan amaawanan iti abasto ijay ni Mateo. Sige nga ron, nanang. Saan abali ni Marcela. Tamapan kong tulaangan padigwan iti ilutok amakan. Ha? Apay, nanang. Adda ka di iti balaydan ni Nana Marcela? Ay, wan anak ko. Kinapudno na. Naranaak itay nagawid. Apag iso ngamin ana ibatog ak iti balayda, idiluklukatan na tiri daw da. Iso anak isarsaritakan ko anak. Kat maragsakan iti kunana, aso may saya at ti sasaadan ni Mindo. Kastagayam. Nasken nga ron, amapana ko na di ospital, nanang. Tagmay sagayam dyan ni Mateo. Awanan ti bibiyang mo, no sumarsarong karakman ka ni Tata Mindo iti ospital. Naasidaga kiti pamilyada, kat makipagrik-rik na kiti napasamak kan kuana, nga aramid dagiti awan ti ammo na anasayaan. Idaldal mo ti bagim? Nga uray saan da kaakayat ang makasinningan. Kasta ka di? Ha? Makita mo? Hindi ka makasao. Gaputan na paison ka iti imbaga. Saan ka di, Vanessa? Ngamin, agpaisonot asi ka lang ti mangidaldal iti bagim ka na kwala. Ngam isuna, saan da kaakayat akasinningan? Kasi tinakon-akon, saan mo naparikot na itaabanag, Andrew? Ti pagparikot am ket di, kat ti pa nakaipul outan ti amin asan ikwa day di papa, kadagiti negosyo yo adwa. Tiko na ba ka di? Kat makaapekto ka niya no i-pull out mo ti kwarta rin di senyor? Tapno ibagak ka nga, Vanessa. Saan ko akan sa pulam ti kwarta rin di papam? Ha? Ngam da ito'y titandaan naman. Saan to amabalin amabaliwan dagiti nalpasen a napagsaritaan? Idi si bibiyag pay day di senyor Ismael. Anya? Noon niya man dagiti nalpasen a napagmumuan. Iso ti rumbeng nga mapalsamak. Kat saan ton amabaliwan day ta? Saan mo amalisyan day ta akinapod na, Vanessa? Kayat mo asawan. Agayan ayat kayon ko ni Vanessa. Wen, Manuel. Diyak nga ron ni namnamang ay ayatan nakbat gayam. Kat no si kamat lang amin tinakapoy. E di pa tutubo tayo. Madlawan nga gayat ka ni Vanessa. Ang si kamat ngamin ti kapoy. Mabay na kami, Manuel. Ngam iti nagsarita kami. Naikanak iti kirad. Kat naipudnok matlaang hintiriknak. Kahit saan nakamat apina ay sana ya. Wen, Manuel. Ngam naskan nga ilimod mo ti amin. Si kalaang tinang ibagahak, ha? No siyak, awan ti parikaut. Amunak Mateo. Kabailak nga ilimod ti anyaman ama italag kanyak. Amom day ta. Iso nga rod asa anak anag duwa-duwa nang ibagakan ka. Saan arumbang amaamuan ti sabali? Nang runa ni nanang. Ay, rumbang lang nga. Napalalo ti panagkadkad ni Nana Marcela. May papaniti panagsinangad yun ni Vanessa. Sigurado ang makaungot day jay. Numaamuan na nga agayan ayat kayo gaya man. Ba nag-adyak kayat ama pasamak, Manuel? Nang runa kat naka-hospital pa ilaang ni tatang. Ang nagasugmot ka nun. Kastamot timbaga ni Nana Marcela kan ni Nanang kaw. Wen, kung nati doktor anapintas asenyalis ti panagasog ni tatang. Ngam aging gaasaan pa'y anaikat ti balay ti bagina. Saan pa'y laeng ama sigurado ti talged na. Amok nga uray itay pa'y anak kapanaw ni Andrew. Saan latama po na si ti panunot mo tinapagsaritaan nyo? Nang runa tinaibaganakan ka. Jack ilibak day ta, Mama Helen. Talagang namin amas daawak. Nagturo doon ni Andrew anang ibaga. Arumbang amatong paltisigo doon ang napagsaritaan. Idinto taawanan day di papa.
Ay, anya ti pampanunutom nga aramidan itamalasang ko. Saan ko pa'y nga mo, Mama Helen? Mariribukan ak namin. Naturod nga agsaon ni Andrew. Kaslaad na tinatibker apang teng-tenglan na. Tapno mapasamak ti amin nga ibagpagana. Mama Helen, Angam dayto ti tandaan ng Vanessa. Uri anya pa'y dayta pagteng-tenglan ni Andrew. Sikat ti masaknan iti dayta. Isu asikat ti rumbang a masurot. Saan arumbang apasakop ka iti anyaman apang teng-tenglan na. No anya ti marikrik na am. No anya ti ammom arumbang. Isu nga road ta aramidam. Naunag ti pampanonotem boss. Itay pailaing nga saan ka matagtagari. Jak magustuhan dagiti napasamak iti nagmalam, Turko. Boss. Iti damo. Saan ta na ipatungpal ti plano ta? Gapo taawan tinapinta sa gundaway. Kalpasan na. Saan ko nagustuhan tinagsaritaan mi ka ni Vanessa? Saan na bale, boss? Mamati ak mapasamak metlaeng ti amin. Matungpal metlaeng ti amin na kayat mo. Sika metlaeng ti matulok, boss. Talaga day ti kayat ko, Turko. Saan ka na irwam ang mapapaay? Amom day ta. Boss. Nas ka na makapagpanunot at iti kasayaatan nga aramidak. May sapay ti panangalan ni Vanessa kadag iti napanawan day di ama na asyir na iti negosyo mi. Ngam ko nam nga uray mapukaw dagiti share day di ama ni Vanessa. Awantan niya manasan ka din, boss. Wudno. Iso na lang ta sayang madagijay. No natagikwak dagijay. Dakdakkel manen ti kinabaklan ko. Sa bagay, agpay sulit boss. Ngam uray na masursuro na kon. Jak kayat nga ipadlaw day ta ka ni Vanessa. Iti kasta. Di na panunutan nga apektado ak iti inarami na. Nagsapa kayo mo niya may dito ospital, nanang? Wan anak ko. Saan abalitan na kainanaak mo't iti husto iti nagpatnan? Sigurado kayo, nanang? Wan anak ko. Kumusta ti amam? Nakapuot ka din. Saan pa'y laang, nanang? Saan mo't akaskas di na ang makapuutan? Nangagyumat na imbaga ti doktor. Saan ka di? Aday ta kayo manen, nanang. Pasensya kan, Mateo. Diyak lang amin malapdan ti bagi, kanak ko. Nanang. Tinasayaan. Si kamot ti agawin. Saan abali tada akong dito ospital? Madamdaman ton, nanang. Saan abali? Tanasapa pa'y matlaang. Malasi ka ti makaam mo. Basta agawid kamot nga road. Ta siya akong ti makaam mo iti amam dito ospital. Helen, si kamot gayam. Ay, sumrak ka. Ala, umay ka. Agyaman ak solidad. Nakapasyar ka, mat. Anyat masapol mo. Ay na, madanagan ak nga ron para ka ni Vanessa solidad. Ha? Anyat kayat mo asawan? Amkag nga amangan no anyakit di taramidan kan kuhana ni Andrew. Anya? Apay ni Andrew? Anya ti inaramid na. Ay, no ita awan pa'y matkit de. Amkag nga amangan no at dati pang panggapan na adakas kontra kan ni Vanessa. Sa tino ti papananta, boss. Ipagamlang. Aglayon tayo di pagminasan, Turko. Matungpal, boss. Sigurado ang napintas manen adamag ti may pasapat yan ka. Apaman ang makagteng tayo di pagminasan. Ne. Boss! Apay akilata na paulimad ka. Saan ka kadya maragsakan no bilang ta napintas adamag ti maamwam? Apaman ang makagteng tayo di pagminasan? Siyempre, maragsa ka nak. Ang pampanunutag ti kasayatan nga raminak. Tapno maipilit ko ti kayat ko ka ni Vanessa. Boss, no siya klamay sa. Saan apare ko teta? Pagkunaan. No lapsan tag sarita, boss.
dakayon ti Diyos iti daytoy a probinsya. Kabangilan nyo nga ramitin tanyaman na kayat yo, nga awan ti mabalin amang tugnar kada kayo. Saan kiteng, boss? Iso nga di mo unay pagparikutan ti may papankin ni Vanessa. Tauray anya ter aramitin na. Awan ton ti sabali apag tinagan na. No saan asikalaan? Ne, Mateo, apa nga yung paigid mo tilugan? Flat samot ti may sa apilit tilugan mo, Vanessa. Narigat nga iturong ti manibela. Anya? Mabit lang ha. Takita. Ay, Vanessa. Na-flat na ito akin sa akong apilit iti driver side. Ha? Kasano nga rodan? Hala, di ka madanagan. Tanala ka lang ang sukatan na ito eh. Siya kung timakam mo. Mabit lang na ito. Apa ngayon sarting mo tilugan? Boss, kumita kay ti masungad. Ni Mateo diag suksukat iti pilid tilugan ana ipaigid di ta masungatan ta. Ungag pa iso. Diyak agbidor. Lugan ni Vanessa dayta. Boss. Tawanan bay na Mateo. Talaga natangken ti ulo na. Anya ti panggap mo ita, boss? Ikak iti pagnakman dayta Mateo. Anya? Kita man ti lain Boss. Saan ka dumsag? Hinaklap dan torko. Agburburak ti darak iti dayta Mateo. Iso abay-bayan na kadumsag. Taykak iti pagnakman dayta at ta. Ay, saan, boss? Ang mga nagbalin ang komplikado ti amin. Anya ti kayat mo asawan? Kita nyo. Kumikita dito ni Vanessa. Ungag pa iso. Awan ti makaam mo iti daytoy alugan. Ngar aramatan tayo ta. Numapantay di pagminasan. Iso asaan arumbang amaamuan da asikati nakalugan dito. Pangasim, boss. Saan ka dumdumsaan? Mapantakitin. Aglayon tan di pagminasan. Agaluwat kanyak dayta Mateo. Dumteng tumutla ti kanito ama ipapas ko ti pungtot ko. Iti dayta at tao. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino ti akin iti dayjay, Mateo? Jak laki tagbidot. Iso dayjay tilugan amapmapan iti pagminasan. Anya? Nukas na nga ron? Iso ti agtagi ko iti pagminasan? Lakit di, Vanessa. Ket amok ani Andrew tinakalugan ni Jay. Anya? Kasano ani Andrew? Pagkunaam. Kasano nga amom, idinto ta saan Apolos a makita tinakalugan ijay. Gaputa nakita kong dayjay alugan. Idi agpalpali iwak iti pagminasan. Anya? Sigurado ka, Mateo? Juan, Vanessa. Ket nakitak idi ani Andrew ti dimsagi ti dayjalogan. Iso da iti makanawan na. Iso nga amuklatan ani Andrew ti adda iti likod ti operasyon ti pagminasan iti lugar mi. Ay, Diyos ko. Nasukatakon tinaplat apilid ti lugan mo. Aglayon tan iti balay mi, Vanessa. Inkuyog na kagayam ni Mateo ti panagawid na, Vanessa. Juan Manuel, kinuyog kon, tapno makasublimat la adagos iti ospital. Apay akas na ti panagisam mo, Manuel. Among Vanessa, oray nok sa salubang ti mapaspasaran ita ni Mateo. Amok anaragsak ti gayem ko. Ngamin, adda ka akanayan iti sibay na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Saan na naskan nga gilimod ka kanyak, Vanessa? Amumuta na karkaro pa yung kapsat tilinangan mi ni Mateo. Awan di mailimod na kanyak. Ha? Iso nga mo ko na ti amin, Vanessa. Kas itinako-nakaw. Saan arumbang nga ilimod mapay kanyak. Ngami, awan ti rumbang apagdanagan niyaw maipapan kanyak. Boss!
Nakatsambagayam dagitag papay diti pagminasa na. Ato tinaalada iti napalabas nga aldaw. Nasayat no kasta ko no. Oh, Boss. Nasayahat ko na yo. Ngam nagsinnaay kayo mat itinaunan. Imbis ko maamaragsagan kayo, itinadanunan tayo addamag diti pagminasan. kasano maragsakan na. Ket saan amapunas iti isip ko tinakitak alanga da Mateo ken Vanessa. Ay, boss. Natangkan ti ulo da ija Mateo. Binagbagak idin. Pinangta akon aliklikan na ni Vanessa. Ngem saan adin ngem. Uwan nga rod, boss. Kaslaki din karkaritan na kayo da ija Mateo, ah. Banag asaan aruban. Jak itulok ama pasamak dayta. Anya ti pangpanggapan, boss. Agpampanunot ak nga rod. Noon niya tirumbang nga aramidak iti dayjay nga awanan bayin. Boss! Kasayaatan siguro no iringpas tayo pa iti plano yo kadag iti lumugar. Sakbay nga panunot kayo manen iti sabali a plano. Kontra iti dayjay a Mateo. Di nakisuro turko. Ah, Saan ka nalalay nga iti siya? boss. Noon niya ti kayat ko. Iso ti masurot. Ti akim mula ang ket ti agi patungpal kadag iti kayat ko ang mapasanak. Gagap-gapok iti lugaryo. Iti balay da solidad. Di mag-asa kun dito sakbay nga agawid ak iti mansyon. Naibagmag ta di magas ka, Helen. Si kalaungan ti pagdamaga. Ha? Iti anya Marcela. Anya tinapasamak idi nagkuyog kayo iti anak ko ang nagkapod iti ospital. Ha? Pangaasim, Helen. Kayat ko amaamuan. Saan nga ibaga kanyak ni Mateo no anya talaga tinapasama? Ay, Agor urayak, Helen. Pangaasim ko matadi mo ilibak kanyak. Kayat ko amaamuan no anya tinapasama. Kasta, adda ita da Vanessa kan Mateo, ijay balay da? Unanang. Ngayon ni Vanessa, adala nga jarwar. Sana kaya tapastragan ni Mateo. Nay, apay ngay. Iti anya aga po. Apay aday na pastrakan ni Vanessa. Ay nananang, narigat mata. Ang mga noon niya akit diti ko na ti makakita katakwada. Nang runa kat amo dagiti kalugaran tayo, nga da iti ospital ni Nana Marcela amang bambantay ka ni Tata Mindaw. Ay anyan, apay Manuel. Mapanunot pa ilaang matayan ni Mateo ti agaramid iti saan arumbag. Idinto takas jay lang arudan ti sasaadan ti amana. No ni Mateo, awan ti parikot nanang. Isuda ka ni Vanessa. Tamam tayo idan. Ngayon ti saan tayo kontrolado. Isu ti panunot ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di ah. Husto ka dita anak ko. Oo nanang. Ken may isa, saan damot lang agbayag iti balay da Mateo. Inyawit ka no lang ni Mateo dagiti inaramat tayo di ospital. Ken mangalamot na iti sabaling aramatan ni Tata Mindaw, bayat ti kaadda na di ospital. Ay sapay la ko mga road, tagsublid ti puot ni Mindaw. Kumangarod nanang. Takaasimot da Mateo kun ti inana. Ayan mon Mateo, agsubli ka ka din dito ospital. Unanan. Apay ka di? Awan matkit de anak ko. Ay, jak man amo. Kaslang amin madandanagan na. Anya? Ne, apay nanan. Iti anya aga po amadanagan kayo. Ay, jak mat maawatan tiriknak anak ko. Nanang, amangan no kompromi man lang amin ti pampanunutan nyo. Saan arumbang day ka? Ay, anak ko. Pangaasiyo, nanang. Saan kayo kumangagpanunot iti kompromi lagitan? Ay, sige anak ko. Urayan ka dito'y ospital. Uray disag nagtulangan na di sentro. Makamu ako na mapa na di ospital. Saan Mateo? Itulod ka ijay. Vanessa, Saan ka ngagdanan? Ta saan ak ngagpakita ka ni Nana Marcela? Amok no sa dino ti pagluglugara. agyaman na, Vanessa. Agyaman ako na ka. Kas itinaybagakon kan ka. Nakasaganak amang tungpal iti nagsaritaan ta. Nga awan to ti makaammo iti panagkinaawatan tan.
Jaklamo kan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Adan samot nang ibagaam iti panagkinaawatan ta. Amang ano, dati kayat mong aklonan kanyak, Mateo. Parang ko na. Saan manin analapdan ni Manuel ti baginan? Oh, makitam. Talagang ada nang ibagaam iti amin. Ala, pasensya ka na, Vanessa. Naibagak ni Manuel ti amin. Kan, di ka matanagan. Tamamati ak ama ilimod ni Manuel ti maipapan ka na ta. Sigurado day ta. Mapandog ka na nangas-asikaso kanyak, Marcela. Ni, Mindo, apay abimangon kan. Di nagpagdanagan. Si kangaro ti pagdanagak, tanay. Madlawan na bambandog kan. Awan anyaman na, Mindo. Aguray ka. Kasano anak kabangon kan? Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Sige, panawan kan dito, ya. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Agawid ako, Marcela. Panawan kayo. Agawid ako. Saan? Ay pangaasim, Mindo. Saan ka pumanaw? Agsubli ka kuma dito'y, Mindo. Agsubli ka dito'y. Mindo! Mindo! Ay, nairidip ko gayam dito'y chapel ti hospital. Ha, ni Mindo. Ay natagtaga-inap ko ti asawak. Kat pinanawan na kampay idi. Ay, nakita yan ti asawak. Ang mga noan niya amat tan dinapasabakan ko, anak. Maikawakin ka, boss. Apay, Turko? Saan ka ngamin na matagtagare? Saan akas itisigot a kanayon nga adda tibagam kanya? Ngamita, nakaululi mo ka. Boss, anya ngamin ti mapaspasamak kan kaya. Diyak lang amin mapunas ti nakita ka pa nagkuyog da Vanessa kan Mateo. Turko. Boss, Kayat ko ti agpagunggan. Nagamukas iti na ko naman. Nasken nga agura yak iti napinta sa guntaway. rumbang laeng boss. Narigat tagdarasodos. Ngam no nakasagana kan amamwanda, asikat ti adda iti likodan dagiti mapaspasamak. Saanin na masapol ti panaganad, boss. Mabalin tayong tagtignay. Saan pa yung nga mamuan dati amin? Sa anak pa yung nakasagana, Turko? Ay, nugas nga rod. Basit pa nga anos, boss. Sigurado adumteng tumatlaing ti kapintasan na guntaway. Naimbagtasaan na kaanakita ni Marcela sa ospital, balasang ko. Nagpatinggaak lang ijarwar, Mama Helen. Saan ako nga imunag? Vanessa. Diyak magkayat amanayunan pa'y kaanyaman ang mapaspasamak kadanan na Marcela. Iso asya kon amismo ti mangawat kan kuana. Vanessa. Tinapatag. Nasingad kay ulatakan ni Mateo. Saan ka di? Mama Helen. Husto ak ka di, Vanessa. Saan nakmat siguro ang mapabasol, Mama Helen? Ay, Awan mat siguro ti dakas na. Saan ka di? Vanessa, balasang ko. Noon yaman ti panggap mo sa portaran ka. Ngam, itapay laeng ibagakon. No bilang tamakitak to masakitan ka. Lading itak. Ngam syakton amismo ti manglapad kan ka, Vanessa. Tagtagain na plaan day jay, nanang. Awan ti kinapudno na. Ngam kasla agpay-payso anak ko. Ay, nanang. Ay, kasla saan ano ti amam. Kalpasan na, nagpakada kanyak nga agawid ka nun. Kaday jay, imadayon. Ay, nanang. Kasayatan siguro na agawid kayo palahan. Mateo, anak ko. Sa bali at talaga no ije balay ti paginanaan nyo. Saan nga minyo umdas ti panaginanayo,
No dito'y laang ospital. Ay, Nanang, pang-aasiyo ko ma. Dumngag kayo kanyak. ngam kayat ko kumati ag talinaod iti sipay ti amam. Nanang, awan ti dakas ama pasamak kini tatang. Gaputad da dagiti doktor ken nurse amang banbantay ken kuana. Ken maysa, adda agpay met. Sa anak pa pumanaw iti sibay ni tatang. Bantayak ti amak. Iso asapay la kuma. Tadumgag ka kanyak, nanang. Oh, adto iti bayad ko. Diyan manat man. Ay, panag ko na kat husto ni Mateo ang anak ko. Iso nga aginanaak anaimbag. Tapno saan akong pormilat ta dita ti mapaspasamak kanya. No addaak iti ospital. Ayan tay tulbok kun aya dito'y balay. Jakmeten amo no sad ino tinangi kabilak. Ti amok kat adalaang dito'y ayan tibag ko. Asino nga tati akin lugan iti nagsardeng iti batog ti balay. Italaang anak kitak day talugan. Ni Andrew. Anya ter aramiden dito'y day talalaki. Jak ikaskaso. Sa pulakit din titulbak ko. Tapno makastra kakong dito'y balay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No kasta, nagawid ni Nana Marcela? Pinilit ko ang nagawin. Tapno saan nga kaburido iti katara dito ospital. Saan nga minamakay na iti gusto dito eh. Kompromila dito ang tipampanunutan na. Kat saan ang makay pa ay iti kinaimbagkan ko na dita. Sigurado day ta, Mateo. Nasaya at matay manugot. Dandali din na kaya yung pinilit ko. Mateo? Kaya't mo kadita kaduan ka dita? Ni, saan yung panaysa? Kasapulang matina na. Kan amok nga damat dagiti tatuma apa nag-anas kanya si kasuhan. Sana ba ni? Tayo sa klahan di tayo. Sigurado ka. Wen, Vanessa, di na ko napagdanagan. Kabailag ti pagig ito eh. Diyak kaya tamataktak ka unay, kapukan niya. O sige nga, Rod. Ngam no anyaman ti mapasamak. Pakaamuan na ko maadagos, Mateo. Itay pa na nga tasap sa pulom iti bag mo, bakat Marcela. Ngayon madlaw, adi mo masarakan. Anya ti masapul mo. Apay nga da ka dito'y. Awan mo tidakas na, saan ka di? Adda ka iti mismo ang masakupan ti sular ko. Mabalin ka nga ireklamo iti trespassing. Ireklamo na? Naturod kami tabakat niya. Di ko nam ka di, kat ada pagbanagan ti amin no bilang ta aramidan ti kasta. Di nakabala na butbut ngan. Ken may sa? Anya ko mga ti maaramidan? Uray pa'y nga tano aglulubon kayo kadagiti kalugaran. Awan ti mabalinan nyo kontra kanyak. Talaga arom-romwaran ti pudno aburik mo. Kat amok, adda pa ka inaigam iti napasamak iti asawak. Ada ka di ebidensyan, ha? Kamaysa, nadamag ko tinapasamak iti asawam kabayatan ti kaadak iti sabali a lugar. Iso nga uray siyak ti atapon nyo. Awan ti maaramidan nyo. Nang runa ket awan amok iti ibagbagam. Ulbod ka! Uray anya ti ibagbagam. Awan ti bibiyang ko. Ngem dayto iti kaya to nga iritis ken ibagakan ka. Bakit Marcela? Binalaga kon di anak mo nga adaywan na ni Vanessa. Ngem natangken ti ulo na. Ita, ibalaag kumatkan ka. Ibagam iti agin totored nga anak mo nga adaywan na ni Vanessa. Tanod di na aramidan day na. Ipasigurado ka. At dadakdakas ang mapasamak iti pamilyayo.
Husto ni Mateo palasang ko. Saan ka na mapanijay? Taamangan numamuan kit din ni Marcela ter aramidam. Kat nakarkaron a dumakkel ti parikot. Mama Helen, Kan maysa, saan arumbang amanayunan taan yaman adagan san ita ni Marcela? Kaasimod. Nadlaw ko idinaudi anapanak iti ospital. Anakaron ti dagan san nga ibakbaklay na. Gapo iti napasamak ken ni Mindo. kaya't ko lang mati makatulong, Mama Helen. Maawatan ka, balasang ko. Ngam saan ta at tengel ti panunot ni Marcela. Uray kasano ti panangilawlawag taken kwa nang awan ti takas a pinsar mo itar aramidam. Sa balilat ta ti panunutan dayjay. Iso akasayaatan latan no si kaamis mo ti manghawat ken kwa na. Iti kasta saan adumakkel pay ti parikot. Ada nagsardang alugan iti batog ti mansyon. Kat agbusbusina, Mama Helen. Mabitlaan balasang ko. Amwag no asino ti dimteng. Kita lang no di mangirnat dayja bakit Marcela. Gapo iti imbagaken kuha na, Torko. Nudak Mario, boss. Sigurado analaos itan tidanag na. Amangan no maatake pa ikitin, kat amangan no umun-una pa yan, ngam jay asawa na nga da iti ospital. Di ka na saya. Talagang agburburak ti darak iti dayjay a pamilya. Numabalin na ko mga iring Pasko idan. Aramidak. Boss, mabalin mo't day takat. Nalakalayan nga ramitin day tapos. Pudnot ako ng Torko. Ngam sigurado asyak ti mapabasol. Sa anak ang makalisi iti atat ti tao. Uray man, boss! Agpatinggada laeng iti atap. No bilang taawan to Apolos ti maalada apam managnag amang imamagkan ka. Torko, Kano bilang tadaman basit nga ebidensya ang maalada kontraken ka, boss. Agpatinggada laeng ni Jay, gaputa tengel mo amin amasik na ni Diday to lugar. Saan ta kan tumot laeng amay pabalod? Ta sigurado nga agbanag to nga awan ti sirbiti amin. ngam sigurado to na nakarkaro amaya dayo kanyak ni Vanessa. Ito lang amin ti pagamkak eh. No nakarkaron amaya dayo kanyak ti regna ni Vanessa. Ang mga no nakarkaron ton asaan amatong palti tarigagay ko. Amang tagikwaken kwa na. Oh, Loretta, kumusta di ina si Kason? Naurnos ti matlaangan. Iso na lang, ta sa balilat ta ijay sentro ita, Vanessa. Ano ti kayat mo asawan? Naingat lang ta dagiti otoridad. Nalabit aga po dayta, iti pan nakapapatay day di gobernador. Sigurado aday ta ti rason, Vanessa. Hanggang nakaskas daaw man. Apay, Loretta. Wana, tauray numakuna ang nakaalerto dagiti otoridad. Kat awan matlat ta tinapintas a resultat investigasyon. Maipapan iti pan nakapapatay day di gobernador. Ay, wan nga rod. Kasmat lang iti napasamak iti day di papa. Aging gaita, awan pa lang tinapintas a development ti kaso na. Vanessa? Panagkunakat saanan ang matiliw ti talaga nga utak ti napasamak. Jay leader ti grupo ang nakainkwentro na ti kayak kasawan. Anya ngay nga rod. Talaga siguro kasta. Ay, wan kanyam. Ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta, Vanessa? Maipapanday to'y kada kami kan ni Mateo. Panagkunak, boss. Saan pa'y anagaw-awid dito'y balayo ti kapsat mo? Noan niya nga min ti urnos ti balayo a pinanawan ta. Isupay lang aging gaita. Madlaw nga awan ti may dito'y, boss. Awan bibiyang ko kanila reta. Natangkan ti ulo na. Ad-adda suportaran na ti sabali a tao. Ngem siyak akabsat na. Boss. Iso nga oray saan nga gawawid dito'y balay. Awan ti bibiyang ko. Ngem, boss. Saan ayaan na say-sayaan mo't lang no maalayo ko matisimpat siya ti kapsat yo?
panagkunakit pabor para kada kayo. Numaalo ko yung tikabsat yo, ada kayo ti sakit na. Saan na mapasamak da itator ko? Ha? Tas ipod pa'y ubing da ka ni Vanessa. Nadagkat da na talaga iti tunggal maysa. Ah, kasta ka di, boss? Wen, Torko. Ah, Isungawan tinamna mga agsiningad kami pa'y kani Loretta. Imposible na mapasamak da ita. Basta na Marcela. Ni Andro at akin lugan iti imay diti balayam. Ay, Juan Manuel. Anya ti ginagara na, nana. Ay, panagkunakat kayat na timang but-butang. Anya? Apay nana Marcela. Apay na ibagayo ti kasta. Kinunana nga uray no aglulubon tayo nga agnanaad ditoy. Kat awan to Apolos ti maaramidan tayo kontra kenkwana. Anya? Ni. Anya kumangit tinanggapwan na nang ibagay ti dayta? Imbagak ngamin kenkwana nga atapok nga da pa kainaigan na itinapasamak kin ni Mindo. Ha? Naiturod yung nga imbaga dayta, nana Marcela? Juan Manuel, ngam sabali ti insungbat na. Binalaagan nak nga ibagak kanukin ni Mateo. Aliklikan na ni Vanessa. Ha? Dayta ti agpaiso baro. Iso anas kan amapilit ko ni Mateo. Asaan amakisiningid kin ni Vanessa. Tauray no kinasarita ko ni Mateo. Marikrik nak nga adala ta komunikasyon dadua. Nana Marcela? Iso anas ka na makasaritak manan ni Mateo. Tano di nalat ta isardang ti komunikasyon da iti dayjay a babae. Masigurado nga adda pa'y dakdakas a mapasamak kada kami. Kasta gayam ti pagdandanagan yun, Nana Helen. Wen balasang ko. Iti madmadlaw ko iti kabsat mo. Kasla adda ti dakes apang panggapan na. Iso akasayaatan ko man umaamuan tayo. Noan niya ti panggapan na. Barang numasakbayan tayo ti anyaman nga aramidan na. Kasta talaga ti planok nga aramidan. Iso akayat ko kumaamaala tirik na ni Manong Andrew. Ngam, panagkunakat marigatan ako, Nana Helen. Loretta, Nasirip ni Manong Andrew? Nalaka na amasirok no adda sa bali a panggap ti tao a makisiningad kan kuana. kasta ka di. Wana na. Ultimo ni Vanessa. Saan a makalusot ka ni Manong Andrew? Nga uray agdadata nga agayat ni Manong kankwana. Tuso ti kabsat ko, Nana Helen. Iso asan tayo abasta mamaysaan? Ay, anya nga ron nga itinaskan nga aramidan tayo. Talaga ama-amakak nga mga noan niya kit ti pangpanggapan na kontra ken ni Vanessa. Sana bale, Nana. Ikagumaak ti agpanunot iti pamuspusan. Ahaon gayam. Adala ko mapapanak, Nana Helen? Ah, sa dino balasang ko. Adala asikaswag. Sana bale, tagpakadak kan ni Vanessa sakbay arumwara. Anya tima ko namin tinapanunot ko, Torko. Napintas, boss. Iso na lang ta medyo narisgo. Torko. No bilang lang, boss. Saan amaliklikang niya adda mairaman kadagiti trabahador iti pagminasan? Anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Boss, Basta ti kayat ko. Marga iti dakkel apaset ti bantay. Ket no adu akabalbalayan ti magaburan ijay lugar da baket Marcela. Masigurado a mapabut nganda. Ket mapilitan da amang panaw iti dayjay a lugar. Torko. sikaman, boss. Noan niya ti kunam, iso ti matungpal. Ibagam lang, no desidido kan, na nalakalayan niya patungpal dayta. Pay lang tinagsardang alugan ita iti batog ti balay may. Amo ko na si Loretta.
Manuel. Madlawan na liday ka. Apay Loreta, adda ka di parikaw? Anya tinapasamak? Awan matkit di. Panagkunakat, sana rumbang ang malidayanak. Ang, jak man ang no, apay akas titirik na. Apay nga min. Mabalin mo nga ibaga kanyak non nyaman day ta. Nakababain sa mga. Anya ka di Loreta. Siya ka di pa'y matipagbainam. Sa bagay. Ang pangaasim ha. Ikarim asaan mo ko mga ibagbaga iti oray asino. Kaya't ko ada talaang ti makaamo. Ikarim ko ma. Ikarik Loreta. Awan ti sabali ang makaam mo. Itinoon nyaman nga ibagam kanyak ita. Tay pailain nga naustak dito chapel to ospital. Nanang. Ngam, di kayo matlag saon. Apay ka di. Oh. Nanang. Adda ka di parikot. Pangasiyo. Ibagayo ko makanyak. Jak magustuhan ti kasta lang ayo. Adda ka di dakas anapasama. Ay. Napan ni Andrew, ijay balay. Anya? Anya tinaramid day dyan nga Andrew kada kayo, nanang. Ibagayo kanyak. Dinangran na kayo kadi. Saan? Ngam panagkunak kat sikat ti addanas kan nga ipudno na kanya. Iso asapay la kumatay bagam kanyak itati agpaiso. Matay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.